پشتی داربه و لشکری یا ترکیه به هزاران کس هاتن بنچاف کرن و هر وها به هزاران کس جکار خو هاتن دور خستن. لسر بویرین لترکیه قومه کمیسیون مافن مروان یا نتوین یگرتی راپورته که وشاند و بال کشاندن لسر بن پیکرنا مافن مروان. نزیک صد جنین هاتین گرتن دو جانینه آنجی نبوینه دایک. پرانیوان به پیوندین ظلامنوان و هات نگرتن، اما کو به توان تروره هاتین دست سر کرن. هر وا هندک جنین هاتین دست سر کرن به زاروگ و هاتین نگرتن، هندک زاروگ جی جوان هاتین قطاندن. چگونه دایی وان تشتان به اولکار کرن اولات را تنیا. دوی دمیده زیدتر 100 روزنامه‌وان هاتین نگرتن. هر وها به دهان بشن چاپمنیج هاتین نگرتن و زوردستی و لسر چاپمنیج هین بردامه. هەواڵên me ev demek dirêje ji karên xwe ji hezkiriyên xwe û ji azadiya xwe didorin. Em dixwazin hevalên me bidin me em ji vê derê cuda bibin. Zêdetirî 106 rojnamevan digirtî gihandan e. Bi vê jimarê Tirkiye weke zîndana herî mezin ya rojnamevan e li cîhanê. Piştî darbe û leşkerî çendîn cara rewşa awerta hat îlan kirin û ev yek jî hîn berdam e. Devleta Tirkiye ji bo amedekariya vê darbe û leşkerî rêxistina Fethullah Gülen tamambar dike. او اپراسیون گلک فراجل لسر وی رخستنه پیکانیه. گلک شیروکارن سیاسی دبیجن حکومت ترکیه و داربه و لشکری جبو بن پیکرین اپوزیسیون وک هجته که کارتینه. در راپورتا کمیسیون مافین مروان یا نتوین یگرتی ده بال لسر وی که هات کشاندن. درشکرین راوش آورته ده به صدما به هزاران کسان بینه بن پیکرین و به کیفی ماف تینه تنکرین. جمارا بلند یا گرتیان ji kardûrxistin, dirêjkirina rewşa awarte xemgîniya li Tirkiye zêdetir dike. Ev yek ji dibe sedema acizbûna saziyên mafên mirovan û wan çendîn cara bank li Tirkiye kirin ku zordestiya li seranserê Tirkiye dawî bînin. Lê hîn tu encam ji vê daxazê derneketiye.